HRK, ne moram da ću to više raditi, brate, iskreno. Noodle HRK teško, brate. Kaže, ne, brate, desi tekst, brate moj. Ljudi, možda smo i mogli uskoro deliti moderatore, šta mislite o tome, a? Nije ni to loše, desi legenda, pozdrav, Leo. Treba neko za thumbnailove. Brate, imam najjačeg dizajnera za thumbnailove, Lazara, tako da hvala ti puno, ali ne treba. Skemer za pare, tako je, brate. Da li si prevarili ljudi za giveaway? Brate, to ćemo ostaviti možda sledeći live, stvarno sad ne mogu da, brate, objašnjavam, to je stvarno polemika bila, zato što taj profil si mi turirao gde sam ja trebao da organizujem giveaway, auto koji je u pitanju, koji ja posjedujem, znači tu je Audi, samo ću reći da je Audi, znači trebao sam da delim Audi na giveaway. I ugase profil i Simi turirao, znači Instagram nešto prebacio, ne znam nija šta, ugasi profil, Simi turirao, ugasi Simi SFVS i eto, to je to ukratko. Vraćene su svima pare, znači, vidio sam nešto na TikToku mi izlazilo, nije mi vratio pare, ovo ono, ja sam vratio pare, nego nisam mogao odmah, brate, zato što sam upao sranje, brate, 2 Instagram profila ugašena, BMW se sjebu u tom trenutku, sve mi bilo ono loše, brate, u životu taj period i dođu seratori da kenjaju samo po meni, ali novi video, klip godine u 9 sati uveče na Simi kanalu. Simi, šta bi sa iznajmljivanjem kuće, će vidimo.